کۆمەڵگەها شاریا سەرب قەزا سێمەلەڤە و کۆمەڵگەهەکە ئێزدی نەشینەوە وەکو خەڵکی شاریەدا خویاکردن پتەش ساڵێکە ئەو دەستێ نەبوونە ئاوێت نالێنن و گەشتێ وی ڕادەیە ئێدی ئەڤا کڕێرەژی بۆوان نائێتە بڕاستی هاوینێ زڤستانێ پاییزێ مشکیلاما ئاوێ بۆ خەڵکی کۆمەلگا شێرە مشکلەکە گەلەکە مەزنە یعنی هەنجی ببینی ئاف دبینی جەرڤێ قەیرانێ قەیرانە ئاڤێل دەفمە ڕاستی گەلە نەخۆشکرد نەvێک گارە بێ ئاڤێ عەلەم گەلەکەش خۆ عاز بوو خاص خەڵکی شاریا گەلەکە مەخدورە بۆ ئاوێ همو تاخد مجمع ایت کمالگاه شاریا گانزدا آبید کنج نبون آبی تو بیجی خدا نت قفل آوین سر قفلت آبید گرند بیجی نشمه خلقی گلک تجاوزات کشاینا تو چهره و بریا آبی او جهاد نه همان گانزدات کن بیجن خلقی گلک تجاوزات کشاینا نوکه تو وی خلقی کمالگاه شاریا زایدن آوارا همو خلقی بی آوا سەبارەت vê çendê rêveberê nahiya feydet bijin rêjeya zora awara êk ji êrişên her mazînên nebûna avêya. آرێشە هەر ئەمەزن ئەوە کو نزبەک ئەمەزنە ئەوارە شاریا پەیدا بووە کو نزبە ئەوارە vêgavê du fîêk ya xelkê me bûye du ca temet xelkê me ev aware jî hemî ketîne ser hêla ava şariya evet fetreke hewil me berdewam dayne ku em ava şariya zêde bikeyn û me ev hisa bû me tê te terxwankirin me car û nîva bû şariya hinde defع kiriye zêdebarî hindê manzûmê qiflêt wan û menholêt wan û hemî me nukeyt nîjenkirinê da em ê nîjen bikeyn arêşe ew e bedel em bişên ku komelgeha şariya nêzîkî 3700 serok xêzanin nukevêt em wê avê wê hêlê em bideyne nêzîkî 12000 serok xêzana gel awara. هەڵسا rêveberê nahiya feyda ew yekê ji daxuyakirin ku snûrê nahiya wan bitinê 600 ta 700 metr mekebên avê hene û ew pêdivî be 1700 metr mekebên avê ne û vê çendê jî xelkê şariya pitir dilgiran kiriye û daxwaza çarya seryekê dikin di vê germê û bê aviyê de. Şêrwan Xidir, Kursat News, Komelgeha Şariya.